U ovom videu otkrivamo 13 brutalnih istina o vezama. Od neizbježnih trenutaka dosade do složenosti povjerenja i vjernosti, mi smo ovdje da istražimo nefiltriranu, ponekad neurednu, ali neosporno ljudsku stranu ljubavi. Broj 1. Neće vam se uvijek svidjeti vaš partner. Ljubav nije uvijek sinonim za stalnu simpatiju. Različitosti u mišljenjima, osobnostima ili loši dani mogu dovesti do trenutaka kada vam se partner ne sviđa. To je normalno, a ključ je otvorena komunikacija, strpljenje i razumijevanje. Komunikacija je ključna za održavanje veze. Rješavanje manjih nesuglasica strpljivo i s razumijevanjem može spriječiti da postanu ozbiljni problemi. Broj 2. Nećete uvijek osjećati da ste privučeni svom partneru. Privlačnost u vezama nije statična, već dinamička sila koja raste i opada. Očekivati isti intenzitet privlačnosti svaki dan nije realno. Emocionalna intimnost, zajedničke aktivnosti i postavljanje prioriteta mogu pomoći u održavanju veze i prebrođavanju trenutaka smanjene privlačnosti. Broj 3. Donijet ćete svoju prošlost u vezu. Svi nosimo sa sobom emotivni prtljavi iz prošlih iskustava. Važno je otvoreno razgovarati o prošlosti s partnerom i zajedno raditi na upravljanju potencijalnim okidačima koji mogu utjecati na vezu. Broj 4. S vremena na vrijeme ćete se osjećati dosadno. Svaka veza prolazi kroz fazu rutine, no to ne znači da je ljubav nestala. Važno je prepoznati dosadu kao prirodnu fazu i priliku za otkrivanje novih aspekata veze. Aktivnosti koje obogaćuju svakodnevni život mogu pomoći u očuvanju plamena ljubavi. Broj 5. Ponekad ćete se osjećati usamljeno. Usamljenost u vezi može proizaći iz emocionalne nepovezanosti. Važno je otvoreno razgovarati o svojim potrebama, planirati zajedničko vrijeme i raditi na izgradnji dublje veze. Broj 6. Povrijedit ćete jedno drugo. Nesporazumi su neizbježni, ali ključ je prolaziti kroz te izazove s empatijom, razumijevanjem i predanošću rješavanju problema. Zajednički rad na prevazilaženju sukoba ojačava vezu. Broj 7. Vidjet ćete se u najgorem slučaju. Prava intimnost znači prihvaćanje partnera u svim njegovim nesavršenostima. To jača povjerenje i udobnost u vezi, omogućavajući partnerima da budu autentični bez straha od osude. Broj 8. Ponekad ćete se osjećati ljuto i necijenjeno. Ljutnja i osjećaj neprocijenjenosti su normalni, ali je važno priznavati i izražavati te emocije. Razumijevanje jezika ljubavi partnera može poboljšati međusobno razumijevanje i podršku. Broj 9. Pitat ćete se s vremena na vrijeme da li postoji neko bolji. Sumnje su prirodan dio veza, ali fokus treba biti na unapređenju veze umjesto traženja nekoga boljeg. Investiranje truda u komunikaciju i jačanje veze može poboljšati zadovoljstvo u vezi. Broj 10. I dalje možete voljeti, a da niste zaljubljeni. Ljubav se razvija i mijenja s vremenom. Razumijevanje da dublja, tiša ljubav može zamijeniti početnu strast pomaže održati realnu perspektivu na dugoročnim vezama. Broj 11. Ljubav ne garantuje recipročnost. Ljubav je rizik. Ali ulaganje u sebe i voljenje neovisno o tuđim osjećajima je ključno za održavanje emocionalnog blagostanja. Broj 12. Nikada nećete biti 100% sigurni da vas partner neće prevariti. Povjerenje je važno, ali važno je razumjeti da ljudi nisu savršeni. Balansiranje između povjerenja i svjesnosti o mogućim izazovima izuzetno je važno za stabilnu vezu. Broj 13. Ljubav nije dovoljna sama po sebi. Ljubav je temelj, ali za dugoročnu sreću i stabilnost veze potreban je trud, kompromis i posvećenost rastu. Rad na razumijevanju, otvorenoj komunikaciji i zajedničkim ciljevima gradi snažnu vezu koja može izdržati test vremena. Iako ove istine mogu izgledati zastrašujuće, one služe kao putokazi koji vas odvraćaju od idealističkih iluzija prema autentičnoj i ispunjenijoj vezi. Odnosi su zamršeni, ali njihova tkanina satkana je od niti radosti, bola, rasta i otpornosti. Prihvatanje stvarnosti omogućava vam da se krećete kroz preokrete sa osjećajem realizma i zrelosti. Ako vam se svidio ovaj video, dajte mu palac gore i podijelite ga sa svojim prijateljima da možemo nastaviti praviti još ovakvih videa. Za više videa pritisnite dugme za pretplatu i ne zaboravite kliknuti na zvono za obavještenje. Također, svakako pogledajte i naše ostale video zapise. Hvala vam na gledanju.